Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Bürgermeister hat mir gerade vor einer halben Minute geschrieben, dass er verhindert ist und nicht kommen kann, aber ich springe natürlich gerne ein. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im Namen der Landeshauptstadt Klagenfurt. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir in unserer Landeshauptstadt diesen Slogan gemeinsam zusammen auch realisieren, auch weitergehen. Der Herr Rektor hat uns ja ganz was Tolles aufgezeigt, nämlich die Vernetzung. Und auch das ist hier meine Aufgabe in dieser Stadt. Ich bin auch Referent für Städtepartnerschaften und mir liegt die Vernetzung hier im Alpe-Adria-Raum sehr am Herzen. Nämlich zurzeit haben wir gerade, also vor kurzem haben wir gerade die Städtepartnerschaft mit der Stadt Koper unterzeichnet. Und wir haben hier schon beste Kontakte, nicht nur auf kultureller Ebene, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und ich glaube, das macht ja sehr Sinn, dass wir hier diesen Alpe-Adria-Raum etwas enger zusammenfassen. Aber es geht nicht nur darum, es geht auch darum, dass hier die psychologischen Barrieren dadurch etwas abgebaut werden, nicht, die in dieser Region ja ziemlich stark sind. Und es freut mich, wenn es mir in diesen 2,5 Jahren gelungen ist, in diese Richtung hinzuwirken und auch etwas zu bewirken. Spoštovane dame in gospodje, jaz sem že v nemščini povedal, oziroma so vam že prevedli v slovenščino, da se pusti gospod župan oprostiti, ker ima še neko drugo zadevo in ni mogel pravočasno priti, ampak vseeno seveda sprejmem tudi to nalogo z veseljem, da vas v imenu deželnega glavnega mesta Celovec pozdravim. Jaz se spomnim na neko situacijo še v 80-ih letih, ko smo imeli tudi neki manjšinski kongres in so bili pri nas gostje iz Baskije, to se pravi Baski, in potem smo sedeli skupaj v neki kavarni tu pri Kosti. Te kavarne danes ni več in mi je en Bask rekel, no ja, vi boste verjetno itak kmalu izumrli. Pa sem ga čudno pogledal, sem rekel, kako moraš ti tako ugotovitev izreči. In potem je rekel, no ja, zato ker ste premalo agresivni. In jaz sem bil potem seveda začuden in sem rekel, no ja, mi smo miroljuben narod, mi nismo nek agresiven narod, ki avtomobile v zrak spušča, kot je to takrat bilo v 80-ih letih v Baski. In rekel, ne, rekel, to nima s tem nič opravka. Je rekel, manjšina mora biti vedno en korak spredaj, manjšina mora biti vedno mal bolj agilna, mal bolj, kako bi rekel, mora vedno bolj migati. Ne? In takrat sem se zamislil, sem rekel, poglej, kako je to pomembno. In mi moramo, to se pravi, manjšina mora biti vedno korak spredaj, ne? Na področju izobraževanja, na področju gospodarstva, na področju nekega vsega. Ne? Da lahko preživi, to je bistvo, da lahko preživi, se mora manjšina nenehno artikulirati v pozitivnem smislu. In to, mislim, je nekje tudi cilj vsake manjšine, ne samo to se pravi naše slovenske tu na Koroškem, da se pač nenehno artikuliramo, da se postavimo tja na svoje mesto, da povemo tudi tako, kot je in da tudi artikuliramo tisto, kar želimo. In v tem smislu vidim tudi ta kongres, veseli me, da je med nami veliko mladih, veliko mladine, nekatere ja še poznam iz svojega časa, ko sem poučeval na slovenski gimnaziji in zato sem še bolj vesel, da ste tu in vam želim zdaj še lep potek te prireditve, predvsem pa, da boste veliko novega odnesli, se tudi naučili in da boste dobili nove to se pravi inovativne ideje, kako naprej. Videl sem, da so predavanja zelo zanimiva. Mene osebno bi seveda to predavanje gospoda Neveklovskija zelo zanimalo, ker sem se sam ukvarjal tudi leta in leta s to temo.
vendar kot politik sem pač vsak dan od jutra do večera uprežen, tako da verjetno v popoldanskem času ne bom moral biti tukaj. Vse enkrat, vse dobro pri tej prireditvi.